tlangwal ti lal hlipui ale nula salem thari te chuan Covid-19 veite enkawl na konga atula pianga thok turin tlom ngain anin pe tlangwal ti lal hlipui hi health worker training zo to ni in salem thari hi nurse zir zo to ani thunga tun boruwa ka hian Covid-19 positive case enkawl tura chung chu atul angzela damlo te enkawl tura Inpe an ni a Hlawh cheng khat ma an beisei lo ti soin voina tangkhan atul angin thok tu te an pui ngal ane laldin sa nga phutin pupi lal tlan sa nga le pv lal than pui venglai na thial te fapa pu laldin sa nga phutin hian HSLC science le DMLT azo nuwa district hospital na thiala kum sari chung sanghi som pakhataranga sanghi som pasari chung zet voluntary in lab technician na alo thok to a November sanghi som pani atangkhan DS laboratory dining tun thlengin alakal pui bok kani Covid-19 awanga Mizoram in har satna ato chho meka medical lama thok tu te in dei lo na phushu turin atul huna pianga ka ule chor thei turin March sanghi somni khan district hospital na thiala ain report ani MC lal rempuya pu lal rin bika late le PF balsom thangi venglai na thial te fapa MC lal rempuya hian tun nai khan repents aizola tangin BSc MLT medical laboratory technology chu distinction na zovin nimin ni som pakhat thlaruk sang hi somni khan Covid-19 do na konga athiam na le theih na te hlan turin district hospital na thiala ain report ani na thial district mi le sa pulal din sa nga phutin le tlangwal MC lal rem puyaten Mizoram mi puite mintiral khel MM2 Covid-19 do na konga phutlet nei mi lova an thiam na le theih na te hlan tura an pen chuak hi na thial district task force on Covid-19 chuan achuangin lom ati takzet ani nulake lalrin sangi hian jun niriat tlaidar nga le achan ve khan Instagrama Directorate of Information and Public Relations thu chuak Mizorama Covid-19 kai an punzel thu alo mu a thok tu te anin dei lo ti ashiatin athiam na te midang ta na tangkai alo ni ve thei beisei na ne athiam na bei tham hle ma se pen chu du na anei ta a nilengin arilruwa acham renga junior tlaidar nga le chanve ZMC falcon chu awa be pop ta ani sangte hian involunteer thei dan tur kong awazo tatok mea ZMC lam atanga lo boy pui tu te chuan a address le qualification le contact number te thon turin an lo changa an beisei ang chu awa thon ta ani laboratory technician hi Indian Medical Association IMA in an mo lai tak le mi pariat lak bel an lo tum lai tak alo ni a an how tu te atangin sangte chu zanda ruk vela IMA treasurer Dr. Lal Huthangi mar chuan alo bengala a thokpa ngai tur nge in volunteer turat deal ani an lo zo chuan sangte chuan volunteer tura ain huam thu in alo chang ani sangte te ho na ber tur chu Covid-19 suspect te sample la in home quarantine lai le government quarantine center a sample la ka fal ko na vathon phei ani government quarantine center le home quarantine positive le positive lo an hriat ma a an sample la ka frontline a tur an ne wang hian kai theina chance asang le bik ani ma se ati thei tok le sarkar atanga Hlawh ringot beisei lova Mizoram tana kepen alo chak ve to na thin ti Hlawh thlin ve theina tur kong ani ti hria in sangte chuan thei top chho atum ngetlat thung ani